Ha kajingle kemen ke National People's Party ya kajingdap shpausnem hapo West Giant Hills u District President u Badeiru u MLA ke Second July Constituency Wailat Miki Shilla uloong baya ka party NPP lasdang ya ka hajuai haki shpausnem menchwa bad ha kajingya linti ba shpausnem menta kaladon hadu arpuengut ke MLA hapo kajela na lorbun ke MDC Kadon nyongut ke MLA ha Manipur, uwei ha Arunachal, kadon ru u MP Shakarajha Sabha, kawei jong ka Lok Sabha. Yakani ke jingle ekmen ke la pelong ha ka arpu sautere ku nailar arjar arpu ar ha juwai baladon lang ki MDC NPP bekentup yu tombor shiwat CMJHADC ulakon dekar wai bor lang shadam uhead Potmi, usaron paswed, kinong trey ka party bekentup yu sekretari NPP ke district udon boklang karjana bat kiwe. Habaya ro yu national president Konrad Sangma ubadeiru menteri rangba ke sorkar jela uwailat Miki Shilla ulaong bahapok ke jingelam jong u ke jingi keni syuki ke jujia kakha menshua hapok ke district council ke state kumju menta kamdon syuk. Uloong ru na lor ba omdon kanu-kanu ka political crisis hapo ka jingsen syar ke NPP lala aruban wan ra ya karoi kapar haki babon kiliang. Legacy kam diyo di ne yang parti yung i. Ko legacy yung aso tarik yung nai. Agos pagani ke job sni house ne menchwa forming the party. The in legacy kam di party workers da khudi ya ki party workers yang inawro ke district wo yi chim bentalang wo ye lek kemen ye kini jingdap house nem yang jinglai di yang party but chim lek ini ke kabu wo e ku blai wo kun mo boro mi lek ne kesni ya ki nong sei ya kini party ta khaja ke wa au kun che wa au khana ya ki pai ba kham tam yang geri lom jang tia wa kini ke party wo bon sen wo jo ong ke party ke ro Henry ngaku aku naik dia tadi ke parti betan naga ni kejuk kesini apa sutrik yang menaik agos seterusnya arjar kata kamu ngeni house ni mencua reform ikan kong do ini ko juai apa West Giant Hills hayung yang ga kong pideliato hete sedang inform yang ke parti dan telah tiga pada kejeng siapa komen sekian yoi hagar ni pergi kejeng lanti iba house nem dan ni kesini ke state dem itu apa wingut ki MLA apa state yang i nyamut apa Manipur, ubi, apa Arunachal, dan TM ile ubi yang MP yang Rajya Sabha, ubi MP yang Lok Sabha. Te ingok sekian yang belai, baju yang pergi kerja senang kejeng lain di yang kini parti. Dia yoi, benta bat kam tam kejeng jerok okro. Ya national president yang i usar Konrad K Sangma, waman le chief minister yang state yang i. Yo sekian yang kejeng ya uti yang o, yo the pair perkoman berkomlong sencara kadar apa state yang i. Jangan dia memelin hai por mencua, jangan hai por kedak sencar di parti le dong state le district council. Nego pos ke por jo yo political crisis. Kam tam lah por district council nama cibet ketika jengnya kena cuti CEM, ketika jengnya kena cuti minister dan chief minister. Tapi yo ini do cimti yang ga parti yang i, MD ketika political crisis le ne ketika jengnya kena. Tapi yo sekali kejeng krek cutom kam tam yang chief minister yang i udah cim ya ki isu ki wo pair. Họ miêu lên bốn cái chính cần nọ cần ta khám tâm là đi quan ông gì và sĩ là này và lạnh ông gì cái NPP và lệ này tăng một xéo xì yêu là em muốn đây mà bà có vấn cái decision mà xem mi cho em cái chính rõ cái National People Party hàn cắt đây là em phải gì cái thế thì thông cái ông gì tập lại trước mắt camera UAP hay cái chính làm ông chief minister cái ông gì để cái development khám tâm infrastructure namo là hay chính cái cái nông rep namo là cái pure puthi namo khám tâm cái border issue ko katu la sun house nem da lain di state Meghalaya de yo ini ke port kut ke jing yeklam dan Henry de yo pi kam man kan ni iden poi ketika benta ko pendep no i first phase but what ke second phase le ke first da de chem gi chief minister yang ro a di state yo luti gani le man ko lai bai but yo luti hani gi benai gi snem du dawan ye solve ini issue ko da kta skhet kham tam mi kita gi nong thung tu em ko ka border apa border yung i te snya komen cibun em bentalang wa kan ke parti bat kam jo le ngakut ke bai kun gi wa em gi parti le pian snya bai i piang ye pi em lang pi wa ga National People Party wo ye krek lang i chrup yo kun dep ge ni jing thmu jing or gi jing kwa ge ni le ba i woni kam jan pi ngat be pi ye gi kun dep tun
tam ha kadi sarkar ge yong i ko chibon ki jing e ta ko ina do ka pandemic hado ini ki jing yakhi yu pher ko em ko state tam kat tele da ka jing ye kre chutom yu ina bon yu di ye result han kat tele chibon ko raksa te yu ti daw e cho pi ye i ka la tam gi ko dawan National People Party ka ma de yu kat te bon yu dap sia tam gi candidate ko man gi potential candidate ko yu job but em le ka jing unity ko ni ka party wan single majority te yu ai ka chna sarkar de me yu pai jing em ka ham wan chikma